omukoro go kwirukangira eklezia ya Nsozi gwatandika n'ekitambo kya misa shayina n'ecweka kandi cyayibemberwa Father Zede by'abashija orubwana mukuru wa Rubindi Parish. Mukoro ogu Father Zede yashaba abakristo kugira omumanzo mu kwesiga Yesu Kristo ngo niwe wenka orabarwanirira mu byona omagara genseje mu twine byo kubana bigira kintu bituhiga otekeki nanda kitegurre otekeki nanda kitegurre otekeki nanda kitegurre amatsiko gawe gagemerira Kristo nabona biza kutegura sobona bagwa kandi hono yiro fundraising age erizoba cyabakirye kiro kikuru cyo kwijuka Yohana orukwera owarwanirire nkiriza ya Yesu Kristo ayifatha yayongera akashaba abakristo okumutoreza bakakunda Yesu. Yohana nagambwa okuyayegisa amakuru marungi gakakwata yo nitwa amakuru marungi agaturiyo tugabaganaho tugakire omugabendo micyano kuyahiganise Yohana yahinduka kana gato mukama namanyabe kandi nabaherezo bugabe obwo kutegeka. Omukoro ogu gwahikaho bibyo butegeki bingi kandi we muzike Francis wabweju yahereza omuganda gwa Miriyooni 2 n'ecweka kandi yashaba abantu okushomesa abana babo. Ahabatuba ababana tingayanza kigambere mwamutabashomise baza kumamba bajoga bagumana bijo mu karuru babagure 20 rero muterengaro abantu bakore byentunguka nikibanchi mayisa ngu bakwatiraho government. Dida Stabaro LC5 wa Mbarara district otebenkaniso omukoro ogu yabatiza omwana we kandi yasima Ruhanga nente bwoya ahabwe byamurabizemu tukukozere kureba ngo twahunduze eklezia yitweji enju ya Ruhanga nayo yabanungi yahisa Ruhanga ekitinzi ngoko wagireba eklezia yitu ekombe kubwire bwenyuma mu myaka ya 9 twatwenda miliyoni 200 ngani tekateka ngo izoberi abwo mane gubatuhereza bijya kundana honga miliyoni 10 ndashimererwa munonga abo kuba twarundana sente ezikubasa kugira kizakoraho ahakenzi yejo nangwanyosire nizayo nishabana bo nimbatwera miliyoni 200 na miliyoni 2 nizo ziri kwetengwa kwangusya no kunduza eklezia ya Nsozi. Nde Evans Taremwa abwa TV West Agacencwire.